Or of 4 years about Mama KaakyireFM, baby, I will be a mistress with the was of the mamma. Now, any American Sugan and I say, a yard in somewhere airtime. And I'll pay a year, baby, I will be a dear Mr. One say. Maybe, sir, say, a baranty of a friend say, Abronye DC. Sabe mano. Ya papa John da mani mama. Papa is just all about Chema Yehundi, Tap, one or pay through ho. Abronye DC. Enti wodi ampa no opefi papa John da mani mama ho na wo bie wanu a wose na nipa na wo beto na brochire ha na ya wotim du ko gina filling station antima fa wanwura DM Rosemine ya tonwadura yi sin aporase ese aduane hye ntam wase Abronye DC enti nsam kakraka hodo pa chese wote Ghana ho a wotimu plan se wo kansam na mennim de Ghana fo enti de mo ye NPP fo binom moya ya bedu sabre bia papa John Dramani mama papa no nipa anka satena se ehu se san nsam am apena ne am oka nyina no enya nukure no na papa John Dramani mama me de me edi wo ho ya wo efri se Abronye DC wei one Canada Japan wo papa panimu te se wo na mentimi hu se do mama gina ho se Canada Japan wo ye be ma no ni chia sempo mo okontoko aboblo so a etu wo betim ne na akon Oba broche be yi yade ya na edoti no hu se your mama afro plane aba broche so be yi yade bi wo no ho da Ghana fo your mama tena konwa so ebesi ne hwane hu se papa da ba broche so obesa no ho yade da ya che se sebe mpredia sampanifo am agima mu nim nyansa obi a sore na oka nkwase asem e de fa papa yi hu ene Ghana fo nyina hu se papa yi ensama ma oka fa no ho no emfa no ho ba papa John Dramani mama ma hu ade bi so social media se watena ma Ghana asofo mpanimfo bi ni mabawo ho papa ebra na wiase be kasa nyansafo no sabre na asofo be ba ho betu fu se eniema wo ye ne Ghana nye na nna de baba ho abesre wade hye momma yanka nokre na Ghana se de yankwase asama e sore no etane Abronye DC papa John Dramani mama e wo se wo ankasa papa no wo siw no na wo twa ne damage efise Abronye DC na ni nso ade nani nsade se ni patitrofo bia na ofa na no fi kramamba na no de nkwan mu enkwansan fi mu a na odi oka nipa dasani a odi mu nipa enyansafo ho nsem what you say sa kwa we ni na Ghana ho e kan kwase asem an na ono anya kwan team full play babre kire ha e be gina ba bi nya kwase ya bi ono so ni nyansa edi na chi Abronye DC me ka kire wo say wo hu a achese mintibi hu asem kura me nka nche sa abrantie we ne sa nkwasase na ote Ghana ho edi no hwe wo kurom domase kwan edomase ni aba ema bi ne dia to social media se domase kwan social media so eda so nka wo begira ho a wo anu a wo sia prosa wo kasa tentasuo no nka begira ho nkurom domase ade we mama baye ne nka wo show wo begina brochire ha no ne nka wakasa mo hwe domase kwan nie mama bagusu ko tale domase school nie mama baye ne kama domase clinic we wa ha mama baye ne sei wontimi megina abantere nka sa ansem no wo begira na na akafa ado wonko ane se de osibu akufu ado dini na wo wi ya jam mama nanti ni pafo te se wana akọ papa ni fie se wo akọ akoye wochima na wo akoto ne ne ma so na ama wanto a ahyew sa na because wo do mama fa oni fie house boy a ne makura bentimu nidi se do mama fa wo Abronye DC kwa mbafo e se do mama fa wo se be ye ni fie house boy a me ka tro se ne ma no bentimu nidi che se lo mama melody na ne hote ne ma no be hote papa be nyankura be ye frot nti wo sen kura no enkura ne be hwa bentimu nidi na de be ni sakura ni we ni bebie na no na okasati ya papa yi we ni bebie ti di akoso na Ghana obi ehudwo mama abrabo obebo ne Ghana ne na na kufu ado de aduru so no ya chese mu bie mu no still apesa odi asenhye papa yi se na sa se mu papa John dampare dampare papa se me de ma ka cho se wadwuma ni bi akam wadwuma ni bi akam panti hwese wadwuma no be ye ne yie adwuma ne de wa hyase se de awurade kan na la hyase na mu wawie ye ne ma ne nye kokuro ma wawie ye nye kokuro because ye nkwase sense bi nti Ghana na obi tintu na ni test nipa bi so sa sofo wusu bempa me de ba keka ni nyina o wusu bempa de mama nsa ye moja uwie last meet wo akopa ne chew ade enti ni mu di nsamfo sa so obi tena se na kreti na na mu de ba aguma ni mase awo wusu bempa ba egua ni mase awani abre begwani mase awani abre na Abronye DC de papa John Dramani mama ma wo beja wo bia wiase Abronye nko de nipa fu se de wo fie misa wo be ye nan wo ho nipa fu te sa Abronye chasa wo te ho na wo bia wa na no wo kan kwase so ma me wo wo te ne ho ne nase a
no what can dey ebe fecto maame asema be ha obi amana ka bi atia wo maame hwe wo kuro ndom ase na anu abrante ye be ma wakase ala nya MPP ni amanfo so de be hia ma be won se wani ma egu ase enu bi na wasa wo ye enu bi na wasa wo do wasa guti su se dom ase fo ma ayem bone ye de na wontimi nkansa wotin kasam kwotena radio station ni watching wontimi ncheme mpa de ebe tumpo no wo kuro wasi ampanyi ni te se wo na wo tuo de wasa ma kodo maman so wo Abronye DC na wo de ane ne be catch say ye kuro ndoma inkro de wo fa wo hye no ane na so wo beje 20 plot me ka bibia sese wo wankwa de sa 20 plot we amadom afo ba nhwe wo se wo Abronye wuni wo ye be ma ne nka dom ama ne nye dom ama ne ko dom ahinkro wo na naji babadu wo pe plot 20 akokwaje na wo de wa che so be ma na akufu ado so tan akokwaje na che be ma fo te se wo bi be ma papa panimu a aware awo ne ma akoni suku abobra na wo Abronye wo betima stand the Ghana presidential akrada wo betim na hwane kwa ne beto ma be ma fote se wo Abronye politics no sabe edu bi ana ye nkwase asem na nya politics ni ye nkwase asem nka wo Abronye be ma fote se wo betima ejina jo mama anim ne na akasa enka wo be ma fote se wo Abronye ya wo dade esu wo betima ejina jo mama anim na ne na akasa mudi mo nkwase asem ni nyina wie penefe ne ebedu ba bi ne mo pa achew ebedu ba bi e dia ba nsa ne Canada Japan anka amfa Ibrahim ho enestment no kotobi nna dia nya dwo mama kro no sika nna dia ukotobi Ghana mo mayanka no kra na nsamfu a ekoso wo man Ghana mu no etan wo Abronye DC we ne se wo ne na hwei wo kra wo ne na hwei wo ma wo wia wo yire so sane pempena na be ma te se John Dramani mama nye sabi suku na ro be wale yire nan yanka ne yire lode na kra se nka oni ano John Dramani mama ro be wale yire nan nka ne yire wa no be ma fo te se wo kra wo ba di wachi wo Abronye e ba di wachi na wo sora wa ka jo mama sem me wia so obi ani ho ka jo mama sem e be mabufu aye ntane se Abronye wo ho ye machi ye metana nkasa se de obesi abie wa no wo sie gu anu nyina so nye wo MPP no kra be de wo ye de wo MPP ni nya jimi a obegim wo mu se yanka wo MPP fo no be de wo ye de papa panimu bia na chese Abronye bie na no wantu na oka nkwasa semfa John Dramani mama ho akaida fo no wonim ba bi abewo e wo sa Ghana fo ma wo kokire ba bi adwo mama otu wiase sebe onim nyansa nti obo no po wo Abronye wo no obefre wo se bra na makofa akaida fo wonim no sa wan kire papa ya wa hu papa John Dramani mama ene na me kan papa wo ya ye boko sa na wo be frisu yi be kan sama sanye nyame ne ye wadoma enye nyame ne duo ni bi asema enka Ghana fo ka be de ani nguase bebre nne ebi ni Captain Smart ya pa wo chaw eticha kwadwo ene ma be ye nyina asa ye ogoro enyansini nkwase enyansini goro bata etane papa wo sa wo so okeka ho ma me lodina oba ma bobra ne ba papa bi ni di nachi oba pa keka ho ene ma bi wo ho a ma wukuru pusu na najo na ade echa no pon keka no ho Abronye nko ade wa sa afana ni anto se wo ne nyina hu firi bunoma ni ho na wo Abronye kra ye ka wo tafo no kan tafo ho bi na mo nkwase asem no mo nkwase asem mo ya asante mo ya ache mo ya bunu mo firi hene na ye dan ene ne make say presidential fo ya ba betena so no be ba bureche be sabe ho ya de o te se dwo mama ba bureche be sabe ho ya de da ba wo me akra do ala o ya brante no o tena so edi na so na obuhwi ya be de ba lending ba wo me ado no ya brante e chere dwo mama no emu ahwe ababa mfa na malende dwo mama be yi ni tindam abe yi ne yafurum ya de abe yi ni prostate ase de be be adai Abronye se proye we gu nanum ana kwa we bie nanu a na akotena radio station na adanda no hebe ma bi tena se a se de we sidi ni sisi table so be ma futa be ma fu Abronye wo kwade o ye be ma fu wo mema mu John Dramani mama mani dinna ada ti wuchi chira send ya to yonko so sai kaida na John mama no ontena konya no so bi kura da nti kana ni bebre sa John mama so woni Ghana president da kana ni bebre eti onni hwe kura ni nu Ibrahim so nko onto mani ni Ibrahim onto mani ni na no nya papa despatch na sidan dia ma onu ama no abuo funu to dia no wa ye dia ma wubusuani bi wasia te se wo bie wa no ne te se dia machine se wukuro nduma se ho me ma abadoma se abehukuro no wukuro nduma se adwuma wo ho Abronye adwuma wo doma se eti yiro ho so ba ma MPP abana boa doma se man
yiro ho sa oba MPP aboad masema no wankasa so no se wonnim se de nipa esi form nsama form ne ma ho na wonipadua na nya kama wo sine ebu anu no ena ya nya se na me time kama ye video pa na kama kire wonura wa abrocha se wo nkrofo na begu abroche no ma beto bi muna de be de yisi na electrical blash aye de twisin yisi ase oba ye na wankoto ene de bi wa hu ankoto electrical de say blash ni bi na de yi usi ase Abronye DC baby a wo bia no mini se wo beti asemi adan wo bia wa na ne dwandamani mama wo bia wa na ne dwandamani mama jo mama wanya wodan jo mama dia pa no opafri no ho wo ko ni fia no wo kopa adwuma ya amfa wonti na che se wafa papa ne ho tane saa onu so ntime makom nene ma ne yire ba wi adia no ba dwa wo sene ne ma ba ni didi Abronye jo mama yire lodi na de has boy na ba mfa wo no o mane maso be onu aduane papa bi nsi won wa abra ne mabeni enu nti na amfa wo no enti me ka kire se akai dafo no jo mama de oni yonko ono ne bopo nti ba bia be wo bi se Ghana owura da mpare ma de say Abronye DC kwa mbafo akwa de o ye se control video free sura ma ahomate no Abronye wo ye se control video ahomate no afri sura be bofe wakunko no se control video ahomate na mana be bofe aden na ti Ghana cha se viasi nipa bi do me na no nkasa ntia mo be kansense akana de Japan na me wo trace buache ene John Mama naked photo last meet papa panimu no pa akra keto ache ya mo manyansa mra mutim na Ghana fo so esa mo so eduru ba bia mutie nsam no a mo hu se nipa no okasa kra abodam ana asam no adanse anim nipa no we ka we akire na abepachew we ka we so still Ghana fo da so ekisesi papa say na John Mama say na adan Abronye wonko ade ma wiase se obi abeka John Mama na me nka ne bia nya wo Abronye wo ye machi ya metsana nkasa wo ye be ma fun eti ni sa wo kasa bia wa no kra ka John Mama sem be ma fun te sa wo tu be ka me ma wo ka ho a sa wo ti hwei wo tra se wo kunkonu control fi ade odafo wo saka sende fa ma unia kwa mbafo Abronye DC okọ John Mama fie so okọ pe house boy Satan MPP no kra no onya enyane John Mama ye the same minister ene ne ba mfa na odi Satan ni nyina matu anam akoma melody na ho matu anam ene ne ba mfa na Satan ne wonu mu no because sin egu nanu no John Mama ma bentimi ni di nti ono so lord na de ontimu makomo nene ma nti oka ya nkra ne ba mpene no ne okunu ba mpene abuwa wate jonjon tie be ma te se kwa mbafo Abronye